ngako bahole ngiyanxusa kakhulu ukuthi lo msebenzi ongaka ingathi ungaqhubeka ube nokuthula ngoba inhloso yawo ukuletha ukuthula inhloso yawo ukuletha labantu abane abawu4 le cabinet yabantu abawu4 ile cabinet okumele imele amaciko okushothi sinalo muntu lo oyinkosi kaMaskandi 1 sibe nalo muntu oyipresident yamabhinqa sibe nalo muntu oyindlondlo bese sizoba nalo muntu imuphi lo muntu i-champion umusic champion yilaba bafowethu abanama stable ngibheka ukuthi labo bantu sisaseyingxoxweni Donga ukuthi lento lena labo bantu kube kuya ngokwengqwele Africa kumele ngabe ugovernment uyabaholela ngalowo msebenzi because ama deployee manje amele isizwe singagcini sihubha minister othile uma simhubhe ngamatshe simhubhe ngokudestroy asithi masimhubha kube khona abantu esihlala nabo phansi kuhlele ukuthi cha asikho happy ngedepartment ethile anike niphume niyosikhulumela nalabo bantu baziwe kuze inkinga zethu sizokwazi ukuyiaddressa ngendlela okuyiyona enizizolunga. Sanibonani South Africa jikelele umhlaba wonke amagumba amane omhlaba nansi ke lento la ivela kanjani iyo lento qaqhiqi qoqo iglaza kanjena ke lento cha lo mcimbi ohlelelwayo njengamanje umcimbi ongakazi ube khona asikusho nje lokho ukuthi uzothatha indawo yamaciko ubeke phezulu kakhulu lo mcimbi esingawo la lo mcimbi uveza igalelo lomuntu ngoba kuhlangene izangoma kuhlangene inyanga kuhlangene amaciko acula umculo wesintu wona lamaciko ebesizama ukuthi siloku siyawalekelela siwenzela ama-event amancane sithi sifuna nemali uhulumeni angasinikeza imali namhlanje nje siyabonga ukuthi kube khona le ngqungquthela ezoba khona ngithi ngampela emabhida phelela Zulu bavote ke futhi abantu ngoba kakhulu engathi indaba inevoti bavote abantu ngoba into yethu yakwaZulu imnandi ngokuthi thina amaZulu sibe kuyona bavote ke abantu ngizwileke impela kuthiwa ayikhona ziyakhala ayikhala evotini lento ayiveli igqilaze one time veli igqilaze online igqilaze touchline ziphelele mazizonke kakhulukazi sibongele nje amaciko onke lawa acula umculo wesintu ukuthi ke kube khona nje inhlangano ezothi yona ikhumbula amaciko noma ifuna ukuphakamisa umsebenzi wesintu ubonakale ngoba izona zinto ezikhona lezi izona zinto esiphila ngazo nakuba bekhona abantu abalwisana nazo ngoba sike sibona izinto la ziphendule zenziwe isingisi izinto maziyisingisi abantu bayasukuma kodwa izinto mangabe ziyisintu abantu bayabaleka ngisaphinda ngithi ayibuyele emasisweni Zulu omnyama Zulu ondlela zimhlophe Zulu kamalandela wena wesilo wena aphungayo nomageba sibonga kakhulu nokuthi ke sibe nale ngonyama esinayo manje engene kakhulu ebantwini engene kakhulu esintwini sibonga ukuthi nje kuthi mangabe kukhona umuntu omemezayo memezela abantu kusheshe kuzwakale bayede wena wendlovu wena kaZulu siyakhuleka amen.